ରଶ୍ମିତା ସାହୁ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ସଂଯୋଗ ତରଫରୁ ମୁଁ ସମସ୍ତ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୋର ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆଜି ଆମେ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟାକରଣ ବହିର ଶବ୍ଦ ବିଭାଗର ତୃତୀୟ ସେସନକୁ ଯିବା। ଆଉ ଥରେ କହି ରଖୁଛି, ଶବ୍ଦ କ'ଣ? ଏକ ବା ଏକାଧିକ ଅକ୍ଷର ମିଶି ଯେତେବେଳେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ ପାଉଥାଏ ତାହାକୁ ଆମେ ଶବ୍ଦ କହିଥାଉ। ଆମେ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସରେ ପଢ଼ିଥିଲେ ଶବ୍ଦ ଉତ୍ପତ୍ତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଚାରି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଛି। କ'ଣ କ'ଣ? ତତ୍ସମ, ତଦ୍ଭବ, ଦେଶଜ ଓ ବୈଦେଶିକ। କିନ୍ତୁ ଆମ ଭାଷାରେ ପ୍ରଚଳିତ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ଗଠନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟିଏ ମୌଳିକ ଶବ୍ଦ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ। ଆଜି ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିବା। ଯେଉଁ ଶବ୍ଦରୁ ଗୋଟିଏ ବି ଅକ୍ଷର ବା ବର୍ଣ୍ଣ କାଟି ହୁଏ ନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ କାଟିଦେବା ତାହା ନିରର୍ଥକ ହୋଇଯିବ, ସେହି ଶବ୍ଦକୁ ଆମେ ମୌଳିକ ଶବ୍ଦ କହିଥାଉ। ଉଦାହରଣ ଟିକେ ଦେଖିବା। ଏଇ ସବୁ ଶବ୍ଦ ଦେଖୁଛ, ଘର, ଫଳ, ଜାତ, ବୋଉ, ନଡ଼ିଆ, କୌଶଳ, ଏଇସବୁ ଶବ୍ଦମାନଙ୍କରୁ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଅକ୍ଷର ବା ବର୍ଣ୍ଣ କାଟି ଦିଆଯାଏ ତାହାର ଆଉ କିଛି ଅର୍ଥ ରହିବ କି? ଏହା ନିରର୍ଥକ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ଏହି ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ମୌଳିକ ଶବ୍ଦ କହିବା। ପିଲାମାନେ, ତୁମେମାନେ ଆହୁରି ଅନେକ ଉଦାହରଣ ଲେଖିପାରିବ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ, ଯୋଡ଼ା ଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦ। ତୁମମାନଙ୍କୁ ଉଦାହରଣ ଦେଲେ ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ କିପରି ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ ଆମର ଲେଖାଯାଏ। ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ ସବୁବେଳେ ଲଗାଲଗି ହୋଇ ଲେଖା ହୋଇଥାଏ। ଏଇ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖୁଛ ନା, ଦିନ ରାତି, ଲାଭ କ୍ଷତି, ଅଙ୍କା ବଙ୍କା, ପିଲାପିଲି, ଖିଆପିଆ, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ, ସାହି ପଡ଼ୋଶୀ, ଏଇସବୁରେ ଦେଖ ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ ଏକାଠି ମିଶିଛି। ଲାଭ କ୍ଷତି, ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ ଏକାଠି ମିଶିଛି। ଏହିସବୁ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ କୁହନ୍ତି। ସାହି ପଡ଼ୋଶୀ, ସାହି ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ, ପଡ଼ୋଶୀ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ। ଆମେ ତାକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ବି ଲେଖିଲେ ବି ତାର ଅର୍ଥ ବାହାରିବ। କିନ୍ତୁ ମୌଳିକ ଶବ୍ଦରୁ ଆମେ କୌଣସି ବି ଅକ୍ଷର କାଟିପାରିବା ନାହିଁ। ଦେଖିଲ, ଏଗୁଡ଼ିକ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ କି ନା? ଏହା ଛଡ଼ାଛଡ଼ି ହୋଇ ଲେଖାଯାଇଛି। ବ୍ୟବହାର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହି ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦକୁ 6 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମରେ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ସହିତ ସେହି ଶବ୍ଦର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦକୁ ଯୋଗ କରାଯାଇ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ ତିଆରି ହୋଇଛି, ସେହିପରି ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ନା ଦିନ ରାତି, ଦିନର ବିପରୀତ ରାତି, ତ ସେହିକୁ ଆମେ ଦିନ ରାତି ବୋଲି କହିଥାଉ। ସେପରି ଆଗ ପଛ, ଦବା ନବା, ପାପ ପୁଣ୍ୟ, କିଣା ବିକା, କଳା ଗୋରା, ସଞ୍ଜ ସକାଳ। ଦେଖୁଛ, ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦର ଅନ୍ୟ ଶବ୍ଦଟି ବିପରୀତ ଅର୍ଥକୁ ବୁଝାଉଛି। ତୁମେ ଏହିପରି ଆଉ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ ଜାଣିଛ କି? ଦ୍ୱିତୀୟରେ ସମାନ ଅର୍ଥ ବୁଝାଉଥିବା ଯୋଡ଼ିଏ ଶବ୍ଦ ଏକାଠି କରି ଲେଖାଯାଇଥାଏ। ସେହିପରି କଳି କଜିଆ, ଲିପା ପୋଛା, ଯୋଡ଼ି ଜାଉଁଳି, ଡର ଭୟ, ଲୁଚା ଛପା, ଦିନ କାଳ, ଠେଙ୍ଗାବାଡ଼ି। କ'ଣ ହେଇଛି ନା, କଳିର ଅର୍ଥ ଯାହା, କଜିଆ ବି ସେଇଆ, ଲିପା ଯାହା, ପୋଛା ସେଇଆ, ଯୋଡ଼ି ଯାହା, ଜାଉଁଳି ସେଇଆ। ଏକା ଅର୍ଥ ଥିବା ଶବ୍ଦକୁ ଯୋଡ଼ା ହୋଇ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ ତିଆରି ହୋଇଛି। ତୁମେ ସେହିପରି ଆଉ କିଛି ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ ଲେଖିବ। ତୃତୀୟରେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ସହିତ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅର୍ଥ ନଥିବା ଶବ୍ଦର ମିଶ୍ରଣରେ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ ଗଠିତ ହୋଇଛି। ଯେପରି ଦେଖିଲ, ଏଇ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ କହୁନେ, ତୁ ଭାତ ଭାତ ଖାଇଲୁଣି, ତୋ ପାଟିରେ କିଛି ବାଡ଼ ବତା ନାହିଁ। ଏଇସବୁ ଶବ୍ଦ ବାଡ଼ର ତ ଅର୍ଥ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବତାର କ'ଣ ଅର୍ଥ? ଭାତର ଅର୍ଥ ଅଛି। ଭାତ ମାନେ କ'ଣ ଜାଣିଛ? ସେମିତି ଆମେ ଅନେକ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ପିଲା ଝିଲା, ଝିଅ ଝିଆଣୀ, ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା, ବାସନ କୁସନ ଇତ୍ୟାଦି। ଏମିତି ତୁମେ ଆଉ କିଛି ଶବ୍ଦ ଲେଖିଲ। ଚତୁର୍ଥରେ ଧ୍ୱନାତ୍ମକ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ, ଧ୍ୱନିରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ। ଯେପରି ଟନ୍ ଟନ୍, ଠନ୍ ଠନ୍, ଫଡ଼୍ ଫଡ଼୍, ସେଁ ସେଁ, କେଁ କେଁ, ପେଁ ପେଁ, କାଉଁ କାଉଁ, ସାଇଁ ସାଇଁ। ଏହିପରି ତୁମେ ଆଉ କିଛି ଧ୍ୱନାତ୍ମକ ଶବ୍ଦକୁ ଲେଖ।
पंचमरे आसिला असमापिका क्रिया जोगरे गठित जुग्म शब्द। अच्छा, असमापिका क्रिया कहले कौन कौन ना राम बाटरे जाऊ जाऊ पड़ीगला। पड़ीगला हूँ एठी क्रिया, किंतु जाऊ जाऊ असमापिका क्रिया। बुढ़ी माँ खटरे घोड़ा घोड़ी होई सोईची। सोईची क्रिया, किंतु घोड़ा घोड़ी होई सेटा होची कौन ना असमापिका क्रिया। पिला माने हाथ धरा धरी होई रास्ता रे चालुछंती। चालुछंती क्रिया, धरा धरी असमापिका क्रिया। सेही परी जाऊ जाऊ, धरा धरी, घोड़ा घोड़ी एगुरा सब जोड़िए जोड़िए शब्द एकाठी लागिची। एही असमापिका क्रिया जोगरे गठित जुग्म शब्द। आउ किछि सेपरी शब्द आमे देखिबा, ताहारे तुमे वाक्य गठन करिवो। देख, कटा कटी, गड़ा गड़ी, छंदा छंदी, बंधा बंधी, हणा हणी, सुखा सुखी यही सब शब्द को व्यवहार करी तुमे वाक्य गठन सब कर। षष्ठरे आसिला दुई रुक्त जुग्म शब्द। गोटिए शब्द को आमे चटापट करिकी दी थर व्यवहार करिया। जेपरी कटकट, मटमट, फड़फड़, धड़धड़, खड़खड़ सेमती। देख, झर झर, छळ छळ, पल पल, बल बल, ढळ ढळ, धप धप, थर थर ए सबु दुई रुक्त जुग्म शब्द। प्रति शब्द को दुई थर लेखे व्यवहार होईची। तुमको लागुथिबो के के, पे पे, से, फर फर ए सबु जुग्म शब्द मु ध्वनात्मक जुग्म शब्द बोली कहिथिली, किंतु ए सबु दुई रुक्त जुग्म शब्द भी हेबो। किंतु ता भितरे प्रभेद कौन ना, जेपरी के कटर ध्वनात्मक होइतिला बेले ताहा दुई रुक्त जुग्म शब्द हेबो नाही। पल पल, सल सल, ढळ ढळ ए सबु ध्वनात्मक जुग्म शब्द हेबो नाही। या मध्यरे प्रभेद तुमे जानि पारलो ना? उदाहरण देई मु टिके देखै दउची। देख, एई शब्द गुड़िक दुईरुक्त जुग्म शब्द होइथिले मध्य एहा ध्वनात्मक जुग्म शब्द ध्वनि सृष्टि होइछि। किंतु एबे देख, एई शब्द गुड़िक दुईरुक्त शब्द किंतु ध्वनात्मक नुहे। एइठी हमर सरी जाइछि जुग्म शब्दर प्रकार भेद। अच्छा, आमे आज कौन पढ़िले ना, शब्द गठन दृष्टि दुई प्रकार, मौलिक और जुग्म। जुग्म शब्द को 6 भागरे विभक्त करा जाइछि। एबे आमे शब्द विषय रे मूलरू कौन कौन पढ़ी जाइछे ताकू आउ टिके मने पकेइ दबा। संपूर्ण शब्द विभाग मु किछि प्रश्न उत्तर तुम मानकु देइछि। तुमे माने वीडियो को पॉज करी सेही प्रश्न उत्तर को निज खाता रे लेखि पारिबो। आज पई एतिकी। पुणी आगामी क्लास रे देखा हबो नुआ किछि विषय सह। आगामी क्लास रो पाठर सूचना पाई चैनल को सब्सक्राइब करने को भूलिबे नहीं। धन्यवाद।